Mentah kasih yang lekeren ni tay kong arngut haga bayade berkaktin akan katany. Okong, pilak banyak keren kaktin nukanci hanai. Si kentin kentin kat ba lae. Namar ba kwa ban tip te kaktin nukanci namar ba 4 sengore te lada keren si kentin kentin. Daong shubu no daong lechano ong kumno. Ong hoi di hano. Te shubu no pi ong mentah kasngi amuli chayo pan. Te semut terat bahaya kerkum keren yang poi no kanci. Te shu te daong pilak de bamjan em ong kumno. Ong hoi la da bamja da brai. Ong hoi da bamja da brai. Oh semut tenat bahaya kerkum keren ketin no kanci jong poi. Te pilak ban keren de kuwi kentin. Te shubu no daong pi nga mulej la shay shalong ong kumno pan. Step memudi asar. Oh ong step memudi asar. Te mentah pat pinang owan sino. Ini dang malayong mudi askur. Mudi askur. Mudi sar ipan. Oh mentah sengoy long skur. Step. Oh long skur long step. Te hanai chunu kanci kalak he chunu. Kambiang man. Ta pay de pilak di kelas ya pay. 11. Biang tanang tom nang skur bah. Kadang di ngai. Te kublai ha. Te kublai da. Kublai cibuan subun pay keren ha. Te mentah kasngi layo ban keren kentin kentin ka bayade ba kinong sinong jong kane ka kensi. Kinong kensi kilong ki bas subun hadu kata ha bayade berka ketin ketlit kilong ki ba subun ban keren bat kelong geru. Basung tenat haba yade berka ketin nong kensi sene. Bat pilak ruban ya ke jingitenat ha kane ka sinong kensi. Tetang kini kublai sibun perlok ngakwa pan penyuk sengoy pi ha ka bayade bet kene ketin nong kensi. Tang kini kublai sibun.